Төрөбүт төрүт тыл диетибит таганы күндө итинни кохонун өйдүү беребит. Кылгас кынан баран төһөлөөх дериң бөһөлөктүү ис кохоннаах айымнины. Ие тылбы парақсан миннегехин, керетин, олыққан алын пает уратытык кохояр. Бу кохон саха тылын улуу сорукка уруйдур. Албан акка алгыстыр аналлах. Күндө бейте айыр общественно научный үлетін сүннүнен тылы кытта хэвэстәуді. Саха тылын комойдук туттан кинени хайыннарар таргатар тугар турулахан садарак отунан сыжая тураргар сыратын бардын урбуда. Күндө олого кылгас эте. Онтон төрөбүтэ сүз сүрбеби сылы болохуста. Күндө айымныларынан флешмоб, күндө хүз сүрбеби сылы кыштыгынан кохону агы куяр ситимигер челлен, онна датын элбахтерехеннери буланныр. Ону таханан биһиги бир сүрүн улахан терехеммит сунтар миигин ыңырарден ыры кохон түһүлгете Алексей Андреевич Иванов күндө төрөбүтэ хүз сүрбеби сылыгаранан балаганы ыйгар ытыллыга. Күндө быйыл сүз сүрбеби сылыден белетибит. Олар энкенники төрөбүт сылгар улахан буккурдар тахсаннар архив документтарын көмөтүнөн быйыл юбилейдүбүт. Урут болаты чаус сүз тоғына асыл вақыт төрөбүтэ биллерен бары учебниктер гонны справочниктер гонны кирехеджере. Огунама 2-нче үсү вакыт көстүбүт материалдар кепсилдерин кине болбаты чагы сүз тоғынап тагы вакыт сунтары бон каңасны хелегер. Тыгы чагы сүз тоғынап тагы 90-10 күнү төрөбүтчен билинне. Атта хуриячыбыт атын үйетитер, аймныларын кескирит чакка билейнлері сылла куяр хитиминен хашты күнді сүз сүрбебе сылыден хуриячы аймныларын ағыға ыңыры биллеріне. Бастакыннан улуус ағыбағылыға кытынна. Эдер үтчакка саңа үйебит, садгылар дақ састара, баха атаға биллибет, бай қаратылар бұтыттан, сабыта қалы талан тақсан, саңалыра кескили, сағалан әрер. Күндә сақаға күнді, күндә сүз сүрбебе сылынан. Мария Каврян, Числа Борисов, Саха телевизионда Сунтар.